Nazi indaba esiniphathele zona bakwethu namhlanje sithola ukuthi u-Ali Mgube uyazalwa njengokumhla ka-23 March 2022 i-birthday yakhe kanti simfisela okuhle kodwa bakwethu. Sanibonani bakwethu, ngiyanamukela uhlelo lwethu lezindaba i-SP Media TV. Mawuqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi ulike, uphinde usubscribe, wenze njalo nangokushare ilink yethu bakwethu. La udaba esilitholayo namhlanje sithola udaba luka Skweletu, uthi Skweletu bakwethu uyabonga ngendlela enimeseke ngayo engomeni ayikhiphile eyisingili, futhi uyabonga kakhulu ngendlela enithenga ngayo ezitolweni zomusic. Uthi uyacela ukuthi niqhubeke njalo ningadikibali bakwethu, usazonenzela ingoma ezimnandi njengoba bengishilo bakwethu ukuthi udaba olunye silitholayo la olika Ali Mgube uthi uyazalwa namhlanje njengoba kumhla ka-23 March. Kulokho Ali Mgube thina sikufisela inhlanhla sithi ukhule ungakhokhobi kodwa uqhubeke nomsebenzi wakho omuhle othandekayo bakwethu, ulonwabele usuku lakho, sengathi konke okufisayo kungenzeka, uNkulunkulu uzoba nawe bakwethu. Olunye udaba esilitholayo la Mfez'Emnyama bakwethu ithi ngomhla ka-15 April kuneMfez'Emnyama soccer tournament ngakubo, kanti uthi ucela ukuthi ningaphuthelwa bakwethu, nihambe niyobuka kube kumnandi ngendlela eyisimangaliso. Bathi kungapheli kuyahlola bakwethu, mina sengiphuma kanje ngithi ke ngicela ningibambe ivideo nelandelayo ngokuzayo.